Tudi plamenik se skide dol. Svoj gumbo kredite v desno, da se ne vidi onaj del, evo. Dajmo onaj pajac. Da jo prizvemo. In tu potem ne rabite digniti, nego tukaj samo s plamenom da... A to ne rabi biti notri? Tole. Ja, samo potem Ja, samo to ga pa mora prižgati. biti, ja. Samo da prižge. Evo. In to ga zdaj damo nazaj. In malo ga pomazati, tako, nič drugo. In plamen ne sme biti več od tega gorilnika. Zdaj gori? Ja, zdaj gori. In zdaj toti del bo se usijalo. Gori? Gori. Ja, Samo kad bude malo se zagre, čakaj. Natankat ono. Kad bude se zagrejalo, to će usijati, rdeče bo, ne? Ja. Evo, že. Gre gor, evo. Bravo. Ja, mogoče še imamo kaj tistega Ima puno. petroleja, no? To pa je tankštel. To kad pobeli, ne? Onda še eno dobro uro, dve, gori, potem pa nema več goriva. Aha. Sve bom bi izvadio, to je evo gori zdaj. Kad ugasate, ne? Ili pa ovoga stisnete, ili pa ovoga skroz nazaj, evo. Boljše ste ročno. Nazaj, ne? Ili pa ovoga, tako naredi, evo. isklopljeno. To. I nazaj se da, tu na luknji, tu gor, da to ne šeta okolo. Tako. Sve mice smo. Tako, pusti tam. 3 zime, To pa malo rezervat. reznika. To je rezervat. Eto. In polni se, da je to od spod. To so... Evo, zdaj še skoraj nije pun, ne. A vidite, to se stopljeno odvija, ne. I s pumpicom ovom. Imaš jednu pumpicu, Tudi navodilo imate to zraven. date na Našo sod. navodilo. To tega samo tu notra pa pumpati, vidite koliko je, kad to napuni, ne. Ja. To vidite kako gre gore, tu da napuni, onda krešne. Bravo. Zaprete i vrat nazaj. Pa še navodilo sem vam pustila zraven. Evo gre nazaj. Super. Najlepša hvala za prezentacijo.